Después el un parada ya dona sangre na un bloodletting activity el mga bumbero como parte del Fire Prevention Month en antes aga. Bajo na Presidential Decree No. 115-A, con el mes de marzo ya declara como un Fire Prevention Month. Base na mga statistika, en este mes na subi según número de mga incidente de quema por causa na principio del tiempo de soles. Según con el District Fire Marshal del BFP na Ciudad Fire Chief Inspector Clincha, mayoría taso sa de incidente de quema durante el tiempo de soles amo mga bushfire. Fire incidents are caused by the negligence of the individual, no? Si tiene to proper maintenance of your house, tiene to proper housekeeping ng mga buildings, so lesser al tendency takita grande el quema. Si jutay el quema pa lang, sinuwaili mga hazardous materials or hazardous mga piles, mga papel, karton na mga tienda o na mga kasa or mga debris akela easily burn, hindi kita grande mga quema. Enero hasta febrero este año, y alcanza na 16 structural fire, el ya registra el bombero na ciudad. 13 incidentes de quema ya sucede na mes de febrero. Por eso el BFP ta sugiri para el propio preparación del cada vivientes na kada cual mga residensya. Why not man kontamin kita ng mga fire protective alarm system, i-check kita na kasa, smoke alarm, para disperta ko ng mga bibiyentes itadumi, especially el quema, because mga 60% of the fire incidents are usually occur during the night when people are amo tayo say 60% grande el quema during the night because no hay gente na community akil aware of tabisya. El continúa según el BFP conducir lectures na diferentes institusyon y mga fire drill na mga eskwela en preparasyon na mga incidente de quema. Tasuhir el BFP con cada barangay para activar la Barangay Fire Brigade, quien serví como mga first responders en tal caso sucede quema. Crystal Almunia, Dateline Zamboanga.